Assalamu alaikum hürmetli Toz Şaydaları. Paytahtımız mimarlığı hamdın Kur'an-ı Niki yerimizde bayramga olasılıkla ışınday ayttık. Және bir Kosuk bayramının kuvası болып жиналып отырмыз. Demek Karakalpak Milli Estradasının jaz talanты Önümüz ustaları bir neçe yıllardan beri dövdüşlükпен şug'ullanıp keltirgan, hazırda Nukus memleketi pedagogika instituti muzika ta'limi qani kelganda student önümüz estradamızın talanты Fazlibek Pirnazarovning Dostum qadrlabim vaqt g'animat adli jeki konsertine hoş kelibsiz. Жаңа айтып жатырмыз, елімізде bayramlarga оlasып жатыр деп. Шындай bahar ayamı негізі bayramмен басталады. Солай емес пе? Басталуынан бірден 1 mart bahardan kelген ол үлкен bayram. Ondan so'ng ikkinchi bayramda Navruz bayrami bor. Odan keyin 1-aprel kulgi bayrami, odan keyin 8 martda atlangan keyin mikrofonlarning qismini qilib turibdi hozir. Demak, yana bir martaba bizning Fazlibek Pirnazarovning jeki konserti 1000 shaharlik yo'l birinchi qatnashdi. Demak, birinchi konsert yana bir martaba hoş kelibsiz. Негізі микрофонларым шапалақ сағын тұрма, көп қатпар шапалақмаса микрофонларым істейді. Енді көп күтірместен бүгінгі концертіміздің қаһарманы, ініміз эстрадамыздың әжайып таланты Fazlibek Pirnazarovды шапалақтармен бізге seni uyalar barganımda aldına şişirdilim lal dolar ay şükür bu ardına olda seni uyalar barganımda aldına şişirdilim lal dolar arasından talımның ayсығалып қарайды қоспырымын ярымның ол қиылып сорайды қоспырымын ярымның ол қиылып сорайды Yıkılaman aydı sol Uraman babasıma Canım arzırmaydı ol Senin bir tal şaşına Yıkılaman aydı sol Uraman babasıma Canım arzırmaydı ol Senin bir tal şaşına Şanında sağınarman yüzünde Sağan kışkı bağında aytarman göz sözünde Ben durup akşamında sağınarman yüzünde Sağan kışkı bağında aytarman göz sözünde Muhabbatqa жүгінсең сұлу сезім көп керек Ayga qarab tegilsem ketib qaldı өкпелеп Ayga qarab tegilsem ketib qaldı өкпелеп Yıkılaman aydı sol Uraman babasıma Canım arzırmaydı ol Senin bir tal
şaşına. Yıkılaman aydı sol, uraman babasıma. Canım arzumaydı ol, senin bir dal şaşına. Yıkılaman aydı sol, uraman babasıma. Canım arzumaydı ol, senin bir dal şaşına. Canım arzumaydı ol, senin bir dal şaşına. Bölümler barcha zamondoshlarimiz qolaversa bir qator ixlosmandlarimizga assalomu alaykum deyman. Xush kelibsizlar. Bölümler to'g'risini aytganda bu konsertni ko'pdan beri o'ylab, neki tursa bu men uchun bayram albatta, sizlar men diydorlashib turganim. Sebebi neki üstünday kiyuvlikki neki üstünday ixlosmandlarim mening diydorlasi bugungi konsertda bir ajoyib kiyuvlik kiyibda o'tirgandan juda quvonchliman. Rahmat aytaman barchangizga. Marhamat, yanada sho'x qo'shlarimni inam etaman siz azizlarga. Qo'llab-quvvatla. Sen bolasan suluğum, senin aşkındaki yemin gelsin mağan gel canım. Ay jamalın qanday güzel tarifleuge sözüm yok. Muhabbatta seni mağan uçurattı Tanrım. Sağınaman gelmesin, seni bir gün görmesin. Yüreğimnin iyisi, tek özümde süyemin. Sağınaman gelmesin, seni bir gün görmesin. Yüreğimnin iyisi, tek özümde süyemin. Büyük şınlarga gözge gözler түскенде Muhabbatın önəm etip birge bolsak bargama. Ay jamalın qanday güzel tarifleuge sözüm yok. Muhabbatta seni mağan qoşurattı Tanrım. Sağınaman gelmesin, seni bir gün görmesin. Yüreğimnin iyisi, tek özümde süyemin. Sağınaman gelmesin, seni bir gün görmesin. Yüreğimnin iyisi, tek özümde süyemin. Sağınaman gelmesin, seni bir gün görmesin. Yüreğimnin iyisi, tek özümde süyemin. Sağınaman gelmesin, seni bir gün görmesin. Yüreğimnin iyisi, tek özümde süyemin. Seni bir gün görmesin, yüreğimnin iyisi, tek özümde süyemin. Sağınaman gelmesin, seni bir gün görmesin. Yüreğimnin iyisi, tek özümde süyemin. Yüreğimnin iyisi, tek özümde süyemin. Evet. Öyle juda quvonchliman. Sebebi niki bugungi o'rtaga chiqib ketgandan boshlab sizlar
qo'llab quvvatladingiz. Buning o'zi ulkan quvonch bag'ishladi menga. Rahmat aytaman barchangizga. Niki bugungi konsertni qo'llab-quvvatlagan niki bir qator jamiyatlar bor. Ularni atab o'tmasak bo'lmaydi. Qoraqalpog'iston ko'z azizlar jamiyati boshlig'i Qotbayaga Sharaf Qo'g'ijova. Qoraqalpog'iston Respublikasi ministri Mahmud Ağa Aytniyazov, madaniyat ham sport ministri. Rahmat edamiz. Bugungi konsertimizning boshqa xonadonlari Mahmud Ağa Aytniyazov hisoblanadi. Lekin usi Ulli aymoqda, ya'ni aytganda usi amfiteatrda konsert o'tkazishimizga ulkan ulus qo'shgan inson. Qo'llab-quvvatlaymiz hurmatli. Sonraq informatsiya jag'idan shahrimdan yordam bergan Nuksegem radiosi direktori Lazizat Yesimurod Qo'g'ijova.
Albatta, barchasiga rahmat aytaman, sebebi shunday qo'llab-quvvatlab, qovunderlik qilganim o'zimniki har bir jamiyatga ulkan kuch-g'ayrat bag'ishlaydi albatta. Bir qo'llab-quvvatlab albatta. Sonraki har bir tarovning o'zini ijrasi ustozlar bo'lganda, niki madaniyat tarovida aziz ustozlarimiz bor. Qolaversa, hozirgi kunda bilim olayotgan pedagog institutimizda da bugungi Rasulkeshimiz konsertimizda qatnashayotgan ustozlarimiz bor. Bularga da qo'llab-quvvatlaylik. Madaniyat tarovina dastlabki qadamlarimda Basuga jardam bergan Bahadur ağa O'tishanovni atab o'taman albatta. Shu ustozimni sizlardan qo'llab-quvvatlash orasida shart qaraman albatta. Bahadur O'tishanov. Qiynalamam bol ömerdin, qiynaldım men anaşanım sülberimdi, görermen yürek gözünün, anaşanım ökünbeymen, taqdirime yazılgan, anaşanım sülberimdi, görermen yürek gözünün, anaşanım ökünbeymen, taqdirime yazılgan. Sen жылама, sen ökünbe, eli küşke dolasan, eli sonday günler keler, ulu insan bolasan. Sen ökünbe, sen жылама, taqdiringen alama, жұлдыз болып жарқырайсың, келешегің алдыңда. Arzularım şeksiz menin, oylasam oyum jetmez. Arzular menen alыста, armanға қолым жетпес. Дәрдерімді төккім келер, қолақ салар адам жоқ. Тағдырыме тән беруден, онан өзге шарам жоқ. Дәрдерімді төккім келер, қолақ салар адам жоқ. Тағдырыме тән беруден, онан өзге шарам жоқ. Сен жылама, сен өкінбе, елі күшке толасаң, елі сондай күнлер келер, ұлы инсан боласаң. Сен өкінбе, сен жылама, тағдырыңнен алама, жұлдыз болып жарқырайсың, келешегің алдыңда. Шүкір деймен, шүкір Аллаға, сені маған бергені үшін, гүл өмірім кетпей заяға, нұр заманлар келгені үшін. Өмір басла манзиллеріме, сүрнүктірме мені азизім, бір зия бол кең жүрегімде, көріп тұрсын қалбімде көзім. Сен жылама, сен өкінбе,
Еле күшке толасаң, еле сондай күнлер келер. Ұлы инсан боласаң, сен өкінбе, сен жылама, тағдырыңнен алма. Жұлдыз болып жарқырайсың, келешегің алдыңда. Өлең бар. Осы Бахадыр Өтежанов ұстазымызға бір қол шапалақтар болса әлбетте. Неге ұстаз, неге дәстүрлі қадемлерімнен бастап қосқа неге жақыннан жәрдем беріп, әлбетте жәрдемлерін аямай, неге қанша қателік болған сайын, неге сонша түзетуге харекет қылуыма неге себепші болған insan болып табылады. Рахметтер айтамын. Assalomu. Bugun konsertga xush kelibsizlar, barcha aziz mehmonlar. Sonday ulug'lar, aziz so'zlar bilan aytyapti. Rahmat Fazil. Bugun turmush konsertim o'ziga qutlug' bo'lsin. Nima bo'lsin bu. O'zim o'ylagan bilim sho'xlarda chet elga kelsak. Bu sana Bugün hafta boşluğun yazıda yılımızda olduğu bir noktamız var. Benim ağam Yılbay Özcan Ankara'da. Bugün endi bir sırlı acayip bir boşluğumuzda sizlerge edem etmekşimiz. Sorav cevap hem usta şakir değil. Tırnap bağa verin. Şakirlikte bana kalınlar yapalım. Ağa aytsam sözüme, men жақын сеземін сізді өзгеден. Қызықсынған бір сұрауым бар еді, кеулім сезіп көре алмаған көзбенен. Жауабын берейін қолымнан келген. Мейлі сен тартынбай сорай бер інім. Сауап болар жақсыға жәрдем берген. Зияны жоқ үйреніп қойсаң інім. Сондай-ақ сұлума аспандағы ай, қызларды жігітлер айға теңейді. Сонша алыс болса дағы ол қалай, жұлдыздарды неге сұлу демейді. Әркімнің тағдыры ықпалы бақты, қол жетпес арманы шамен бағы бар. 15-і қараңғы, 15-і жақты, айдың да жүзінде қалыдағы бар. Аспанlardan түсейін, сондай-ақ сұлума гүлдеген нәрсе. Менің есіткенім әсте есейіп, қызға шат болармыш жігіт гүл берсе. Басқа өсімліктен сол гүлдің парқы
Hoş değilsin körkün ona har bende. Kança derdi beli çıksa da tankı, özülgen gül solup kalar bir günde. Ambak renkte sütü boladı deydi. Börüler aytadı usatıp karga. O sütü mazalık karday soğuk ba. Ak degene nerse түсінді ağa. Sen özün sezbelsen bilmezsen balkım. Men aytsam har kıyla түсілер har kim. Kızığına bölen enem ömürden. Ak degen ol senin gırbınсыз kalbin. Kızığına bölen enem ömürden. Ak degen ol senin gırbınсыз kalbin. Rahmet. Sizin qo'lingiz bize uchun ulkan quvonch bag'ishlaydi. Rahmat aytaman. Endi ustozimdan iltimos qilaman. Agar iloji bo'lsa, o'zining atqarinda bir qo'shiq tinglasa albatta. So'rayman. Marhamat qana ajoyib qo'shiqlarida biri shunday qo'shiqlardan keyin bizim yo'limizga hajlilarga kirasadi. Medan shirklarimizni hurmatidan qo'yaman. Qiz qayda qo'shiqi. Marhamat qana. Yar tapmagan izlep avul aymaktan. Jası biraz şerge bargan boydaktan. Boz kaldım bal lebleri bal kaymaktan. Endi mağan yar bolganday kız kaydı. Endi mağan yar bolganday kız kaydı. Vah 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 et degeney. Vah 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 et degeney. Kevil kurğur gözlerge tık bağalmay. Natık boldum kızlarga söz salalmay. Şökelegem yardı kaldım alalmay. Endi mağan o törttegi aygaydı. Endi mağan o törttegi aygaydı. Vah 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 et degeney. Vah 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 et degeney. Uzattın kötemen tanın atağırın. Tam atsa bilgisiz kayda batağırın. Kız uzatıp kelin aldı katağırın. Endi mağan menzil kayda jay kaydı. Endi mağan menzil kayda jay kayda. Vah 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 et degeney. Vah 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 et degeney. Ay, natık kevlem zamanımda tasqılar. Bu jürüsün katağırından tasqılar. Şora joldas völgenim
qayda hov biz qayda Vah 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 atteginey 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 Biz devam edelim. Yerine kaset nasıl dedim hatırladı. Yumrukları tutalımız. Bakmat. Rahmet. Ana mikrofondan saylayman. Hiç saklı boladı ya. Şavan şavardı. Ha? Ya mikrofon jadırlaydı degende. Endi bizim Qaykengimiz burundan hazilga yaqin mehmondo'st bir jag'dan hammadan oldinda yurgan xalq bizlar. Qaytishdan. Tursun. Endi qo'shiqchilar endi tez-tezdan mikrofon tutib bizni arasida tutib o'sidan keyin o'sha mikrofonga kelsa olmaymiz. Rahmat. Endi bizim bir aydan Sirdaryoga bordik, Yevropa tarafida qattiq rivojlanib ketgan edi. Oldinda dedi, bizlar ortda kadrimiz bor. Men deyman, hammadan oldinda yurgan xalq bizim Qaykeng. Misol, bir Shimbaydan keladi. Telefondan so'raysan, qayerdasan desang, "O'rab boraman" deydi. Yeri 60 kilometr bor. Shimbaydan Yelchig'i bor edi. Oldinda. Endi bir jaytoy bir al jaytoy deb barsam 2 kontus bitgan 3 kontusning patologi yo'q, yana 1 kontusning poli yo'q. Jay tipli turib jaytoy beradi bizlarga. Misol Nukusda svetofor bor, endi svetoforda qizildan keyin sariq janadi. Sariq bu Tayland degan. Tayland degan vaqtda oldiga kelib bizlar oldida yuramiz o'zi. Jasur deb qabul etibdi u. Shunday bir, misol ayliqda yili plastikka tushmay turgan ayliqni sovib qo'yadi o'zida. Turishmana, pullarning barini sovadigan oldida. Sonra oldinda yurgan xalqlar tek konsertga sal kelishib kelamizda mana. Endi misol quraq bizim böyle tapkan var bir değil, şimdi hayalımızlarımız kuraydı. 90'lı yıllarda bizlerin balalığımızda Adidas, Montana degen kiyimler moda oldu. Xitaylar bizlerden orlamagan ekan da sonra. Oğlum bizler alımda geldik. Ona hazırga burada yapamaz bir jag'da misol bozorga borsam alma satibdi, alma deydi da biroq alamiz sonra. Tuğrama degan ovqat bor ya. Tuğrayimizda. Tuğrama deb qo'ydi. Basma so'z degan basma so'z deydi-ku. Biroq basadi-da ular. Basma deydi, biroq basadi. Misol to'y deydi, bir to'y beradi u. Ati to'yda. Biroq to'yning egasi oshga o'chiradi-da. To'y o'tgandan keyin so'raydi, qalay to'yning ovqat namlanib bo'lganmi deb qo'yadi. Sonra Rajab 60 yaqinda bir kichkinday bola bo'lmoqda mamasini bo'lay debadi. Mama, anag'ana nan tasiydigan kalaskiga bola solib beradi deganda. Nan tasiydigan kalaskida u cho'g'on bola solib beradi bu. Yana bir bizning klasslarımızda iltimos bo'ldi bir kun telefondan. Yumrbek sen bir shunday to'ylarni qizdirasan bu. Men bir o'lib qolgan jo'ram bor edi, so'ng to'yni atkab berdi. O'lib qolgan odam to'yni atkab berdi. Yesib churganchamiz. Yana qatib qolgan jo'ram deb edi. Qatib qolgan o'lay. Ne bu? Ko'p mehmonlarda var, eskida javob kirin deb qo'yadi. So'ndirishma. Eski javobsan, al kirib ko'ring. Eskida javobim konditsioner ishlab turibdi deydi. İşte adamlar жұмыс істеп отқан жоқ, тек кондиционер істеп отыр. Алар игра ойнап отқан көрмей қойды.
Endi keyingi paytlari sotuvый telefon deganimiz juda vajib. Qo'l telefon deymiz. Qo'lda band deydigan telefon. Uyali telefon deydi. Bunun uyada ne görse uçkanda son isteyip deydi. Hazırki yaşlar uyali telefonda ne görse son istiyorlar. Endi azanda oynatadigan sol telefon bu deniga. Vannaga junuga barsa da sol telefon. Keyin dasturxon başida telefon, avette telefon, жұмыста, o'quvda telefon, ko'chada telefon, qayerga borsa telefon, даже anayoqqa borsa da telefon. Keyin tushib ketdi deb xafa bo'ladi keyin. Negizini damaslarni sen qo'rqasan da, tavbaga kelasan. Şimdi 7 adam o'tiradi, biroq damasning shofyori bir qo'lida telefon, ikkinchi qo'lda zdash berib beradi. Shiqanaqni haydab yuradi o mashina. Ular negizi savob qiladi ekan ham. Sol, marshrut haydab yurib telefondan söylesken savob. Sebebi ishindagi 7 adam tavbasine kelib Xudoga siynar ekan da, Xudoning va'dasini. Bo'lmasa Xudoyimizni unutamiz bo'ladi. Endi Bayram Berdimayevdan bir go'bat qo'shiqni parodiya. Bu yo'lda iPhone bor qiz o'tdimi? Endi xizmatimiz ko'pincha konsert, to'ylarda bo'lgan to'ylarimiz qanday ajoyib. Misoli 10 uylantiradigan to'y bo'lsa, birinchi 2 hafta burun kengiz to'y beradi. Bir yaqin qo'shnilar kutadi, og'aynilar kutadi. Bir kutadi, undan keyin ikkinchi qudoq bir kun burun. Yana so'ng qo'shnilar, so'ng og'aynilar. Ikkinchi marta kutadi. Uchinchi kuni musulmon to'yda yana kutadi. Sol ağaylar, sol qo'shnilar. Kechda yoshlar to'yi. Sol qo'noqlarda. Bir qo'noqda 4 marta kutib, charchab o'tirgan vaqtda ertangni yana bir hafta charchab qolmadingiz dedi. Söyleyip charchadi qo'ydi. Bir qo'noqda 5 marta kutamiz, söyleyip olib, to'y o'zini yapmadi deb qo'yamiz. Endi yoshlar to'yi degan qanday ajoyib. Ati bor-ku, yoshlar to'yi deb qo'ydi. Kim otursa afalar ne yapacak o yerde? Bunun atasının armeyskilerine ne var o yerde demedi. Dayısının kudası gibi oturdu, jaslar oynadı. Tanımaydı yürüyematkan şeyler. Uyattı deyip şakırgan, oğlan uyattı deyip kelgen. Şimdi öylenge oturgan adam çok oynadı. Uyattı deyip şakalarımız gösterim ya. Mikrofon bo'lmasa, dimimizni bize qo'lda o'tiradi. Rahmat deymiz. Endi Baurzhan Hamidulloyev degan inimiz bor, ustaroda qo'shiqchi. So'ng bir qo'shiqni parodiya alaman degan qo'shiq bor. Allanman men qo'shiqchi, allanman qirg'izlarning qo'shig'in men terib olganman. Rahmat, Allah o'zimlarga iltimos bo'yicha aytib berdi o'zi. Rahmat. Demek, tap usul orijinal nazbirga tinglaymiz. O'rtaga Baurzhan Hamidulloyev. Rahmat. Rahmat. Harakatda qolganda sen kechikib chiqarding negizi. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar. Konsertimiz mehmonlari bugun Fazlbek do'stimizning shunday bir sizlar bilan birgalikda Diydor nesi tungish konserti men chin yurakdan qutlug'layman. Endi keyingilarni ko'tarib, azroq o'ynab, o'rtag'ashib qizdiramiz. Marhamat sizlar bilan. Ay yüzleri jarq etip, sımdan öttü bir can. Kas gözleri zar yetip, sümden gitti sürcan. Yar sözleri lal yedir, her aytkan sözüdür can. Ehlebleri pal yeken, akıl kuşumdu aldı gülcan. Ay yüzleri jarq etip,
Tusundan öttü bir can, kas gözleri zar yetip Tüsümden ketdi sürjan, yar sözleri lal yetir Her aytkan sözüdür jan, ehlableri pal eken Akıl kuşumdu aldı gülşan Alaman, alaman, he tek özüngdü alaman Ata ananız birmesi, doğjan jeldi salaman Alaman, alaman, tek özüngdü alaman Ata ananız birmesi, doğjan jeldi salaman Kelgülüm o muhabbat samalı bizdi besedi Көрген көзлер bizlerdi garip aşkları desedi Bir kun kelip atanız könedi kövlüm sezedi Şaş yüregim bir sen dep barlık alem diyay gezedi Gel azizim biz birge ışk otuna jarayık Yüreklerge muhabbat otun laulap jagayık Akku bulup şüp bolup kos kanatты kagayık Razı bolsan kelgülüm kolgan eken yüzük tagayık Alaman, alaman, he tek özüngdü alaman Ata ananız birmesi, doğjan jeldi salaman Alaman, alaman, tek özüngdü alaman Ata ananız birmesi, doğjan jeldi salaman Ay sözleri jark etip, tusundan öttü bir can Kas gözleri zar yetip, tüsümden ketpes bir can Yar sözleri lal yetir, her aytkan sözüdür jan Ehlableri pal eken, akıl kuşumdu aldı gülşan Alaman, alaman, tek özüngdü alaman Ata ananız birmesi, doğjan jeldi salaman Alaman, alaman, tek özüngdü alaman Ata ananız birmesi, doğjan jeldi salaman Şerefimlerde şin жүрегімді қойман достымызды бұл тұңғыш концерт дәстүріменен шерефимлerde сіздерді қолдап қуаттауларыңызбен бірге Fazlыбек Тынназар Батума Muhabbatda жүрмін адасып Ізлеген бақтыңды таба алмай Болса деймін маған мүнәсіп Тек мені сүйітпей опа болмай Ұшырады бір сұлу көзал қыз Ұрды менің жүрегімнен ол Жүрер ізінде қанша ашық Жетпес екен ол көзалға қол Бақтыңды іздедім Бірақ неге таппадым Біле алмадым ол қызға Кімle күліп баққаным Бақтыңды іздедім Бірақ неге таппадым Біле алмадым ол қызға Кімle күліп баққаным
yattın bu yüreğimde, endi suyup kalganımda. Uşadı bir sulu güzel kız, orada menin yüreğimden ol. Yürer özündi kanşa aşık, jetpes ekin ol güzelga kol. Baktımdı özledim, biroq nega topmadim. Bilolmadim ul qizga, kunlar kulib boqqanim. Baxtimni özledim, biroq nega topmadim. Bilolmadim ul qizga, kunlar kulib boqqanim. Rahmet. Murat Ko'ringiz qolgan javoblar. Ajoyib do'stimiz. Muhammad Sherida Yaralar bir sözді айтайын сізге. Yaralar bir sözді айтайын сізге. Жігіт кеде білмес yoşı болмаса. Ақыл болса пәхмәйлі бұл сөзге. Не жігіттің кеуіл қошы болмаса. Қатарда жүргенім бәрі нар болмас. Жүргеннің бәрі нар болмас, адам болған менен бәрі бір болмас. Екі жүзлі бейопадан яр болмас, қылығы қызметі ақлы болмаса. Сарқауыз хор болар талы болмаса. Жігіт хор болар яры болмаса. Жай-жайында істен кетіп ақ ұрар. Мейман келсе күтер халы болмаса. Әмәртке берсең де қанша асыңды. Қанша асыңды, ағысады көзден бір күн жасыңды. Есікке келтірер төрден басыңды. Тілеп алған ұлың адал болмаса. Мақтың құлы білсең сондай заманды. Басы қайырлы болса соңы зиянды. Ер жігіттің іші толы әр малы өзіне жарасар ел. Яры болмаса, 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 болмаса. Яры болмаса.
arıstın boyunda tanыстым жайнаған гүлдей құрбым сен жағада тұрдың сен жаз еді күлкінде қайдасың бұл күнде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым сен іздеп арманым сыр бойын шарладым алдында бір бақыт тұрғандай тіл қатып толқынға қарап ойлана әндеттің жай ғана жаз еді күлкінде қайдасың бұл күнде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым жаз еді күлкінде қайдасың бұл күнде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым сен іздеп арманым сыр бойын шарладым Кетеме осылай әніміз қосылмай аяулы таңым сен едің көрсем деп келемін жаз еді күлкінде қайдасың бұл күнде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым жаз еді күлкінде қайдасың бұл күнде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым сен іздеп арманым сыр бойын шарладым сыр бойын шарладым Dünya өзі әуел солай жаралған бірге жүрер бәрхат хақ пенен жалған Dünya өзі әуел солай жаралған бірге жүрер бәрхат хақ пенен жалған ғибатқа ешқашан жүзлерің бұрма інсап бер інсанға пәруәрдігарым ғибатқа ешқашан жүзлерің бұрма інсап бер інсанға пәруәрдігарым өмір өтіп барар бізден не қалар бұл дүкмет жалалар жүрек жаралар өмір өтіп барар
bişaralar. Olar kimler hem kaşan cazasın alar. İnsaf bir insanga Parvardigarım. Olar kimler hem kaşan cazasın alar. İnsaf bir insanga Parvardigarım. Bu dünya adamdı ayolsiz sınar. Birev barha kulsin, birevler жылар. Bu dünya adamdı ayolsiz sınar. Birev barha kulsin, birevler жылар. Саған білдірместен ойханды салар. Інсап бер інсанға Парвардигарым. Саған білдірместен ойханды салар. Інсап бер інсанға Парвардигарым. Amin келте біреу сені қинаса, бишара егерде ақыл болмаса. Amin келте біреу сені қинаса, бишара егерде ақыл болмаса. Егер өзін сенен бәлен санаса, тегіл оған інсап бер Парвардигарым. Егер өзін сенен бәлен санаса, тегіл оған інсап бер Парвардигарым. İnsaf bir insanga Parvardigarım. İnsaf bir insanga Parvardigarım. Жылағанда тірек болып сүйеген, тік басымды дұшпанларға имеген. Қандай күндер өтсе де бұл басымнан, таслап кетпес садық досты іздеймен. Таслап кетпес садық досты іздеймен. Кейбіреулер сатып кетсе сыртымнан, бақыт құсы ұшып кетсе басымнан. Не болса да таслап кетпес жаныңнан, сондай садық сырлас досты іздеймен. Не болса да таслап кетпес жаныңнан, сондай садық сырлас досты іздеймен.
ketse ömürde Sүйгенімді яр қылмас дос іздеме Қиналғанда таяр тұрар қызметте Алтыннан да қымбат досты іздеймен Алтыннан да қымбат досты іздеймен Кейбіреулер сатып кетсе сыртымнан Бақыт құсы ұшып кетсе басымнан Не болса да таслап кетпес жаныңнан Сондай садық сырлас досты іздеймен Не болса да таслап кетпес жаныңнан Сондай садық сырлас досты іздеймен Сондай садық сырлас досты іздеймен Рахмет. Şimdi mehmanlarga ötemiz. Hazır ендігі шығатығын ініміз Мұхаммед Аматбай Қобалжауға. Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едің Сол бақтағы қызыл гүлдерде таңдағаным сен едің Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде Сағынарсың әнімді тыңдап Қапа болма сүйген жарыңа Барамадым қасыңа
Kıymetli limanlar, kıymetler zorla. Olsa marhamat, konsert bağlamamızda devam ettiriyoruz azizler. Yendiğin navbette Qarag'alpaq Respublikasining jeni bir ajoyib qo'shiqchi qo'shiqchisi Habibboy Abdulaziz xonam o'tib beramiz. Kalbimnin halevli yıldızı, suygenim kalanın bir kızı. Kalbimnin halevli yıldızı, suygenim kalanın bir kızı. Atıda özüne jarasar, kızıl gül misalı kırmızı. Atıda özüne jarasar, kızıl gül misalı kırmızı. Gelsin bar жерде tavuğum, samalında esip savurdun. Soşama suyunmin özünді, olsam da balası avudun. Gelsin bar жерде tavuğum, samalında esip savurdun. Soşama suyunmin özünді, olsam da balası avudun. Sözünün sezmedim hilesin, külküsü kapkanday ilesim. Sözünün sezmedim hilesin, külküsü kapkanday ilesim. Yerisiz lableri esletir, avudun kıpkızıl jidesin. Yerisiz lableri esletir, avudun kıpkızıl jidesin. Gelsin bar жерде tavuğum, samalında esip savurdun. Soşama suyunmin özünді, olsam da balası avudun. Gelsin bar жерде tavuğum, samalında esip savurdun. Soşama suyunmin özünді, olsam da balası avudun. Gelirsin bar жерде tavuğum, samalında esip savurdun. Soşama suyunmin özünді, olsam da balası avudun. Gelirsin bar жерде tavuğum, samalında esip savurdun. Soşama suyunmin özünді, olsam da balası avudun. Kanaatlar ortaya geldi. Ben marhamat kutularına pegas dolar. Assalomu alaykum aziz, hurmatli mehmonlar. Do'stimiz Fazliddin konsertxonasiga xush kelibsizlar azizlar. Ular bo'lsa bizlar ustozimiz Mo'minboy Qosimbetovning Injiqning muhabbati spektaklining so'zlaridan foydalanib, hozirgi estradamizning qo'shiqlarini bilantirib bir hazil bordalamasini kelganmiz. Marhamat, ko'rib tomoshalaymiz. Assalomu alaykum. Bir tanız kız tanısayım, bu sözümde görmenayım. Kız ekin sen bir acayip. Ne kızım geplep tanışıp alaldık mı?
Bir yerde buluşama dertte tutturgan şey varsa buna oturgan peyitme kasında bol. Değer parmaklarım koyduğunuzu duruyorsun geldiğinizsin. Her kimge o'z balası ay ko'rinir. Manganda o'z qizlarim ayda qizlar. Vay karım şurada. Vay senin kızın şurada. Bir tatlı makamcı koşuna. Dünya işinde varsan varma. Vay ho. Vah 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 vah. Nazların barga, canım nazların barga. Yüreğimde oynatkan sazların barga. Ölüm sana ölüm. Demiş. Küydürdüm suygenim bunca aşkında. Ülenip ağlaman yakın dostuna. Ülenip ağlaman yakın dostuna. Hey, tek yürün, arka kara bilin. Hey, ağaçla yürün, kır. Baradırmam, seni özlem yüreğime baradırmam. Hey, seni bulay kan, ket kalcımı domuz, asıl çavaman. Kale kale hamle ortaga, olsun kollarımı şu karada. Gangnam Style olmasa da, kosağımız kara kalpakşa. Hey, bırakın bana bir neyse salkın sarp etkinde ama bakıyorsun. Nazlarındı koy canım, nazlarındı koy. Seni bakıtlı yutu kalbimdeki oy. Nazlarındı koy canım, nazlarındı koy. Hey, ben koymaya da niyetledim, ha koymaya da niyetledim ben. Cevap buldu. Amigdaryam oynak kalıp kölgemi kala komura dört göl. Tahta köpürkü geliş omanay, kara özü bir önüşüm boy. Hey, gördüm ben kara kalkır. Usundan tutamasa var koy. Mağnayı içerim, mağnayı kaybol. Baramadım hasına. Baramadım. Şehirmeydi bara koysam oydu, kızı kuturu koyman yat bulat bara koyuyorduk. Bilmeden ayıra almadım düşmandı dostum. Kudaydın ölüme olsa bana, hey! Şahsı menen zamanda ayrılmaydı bu adam olsa kandaya da bulasan. Ya! Süydürüp kıydırıp şanımdı alasan. Azaplap gündemim dertlerge salasan. Ben süymeye kadar tak kara ciğerdi süydürüm. Qaydasan zilvol yer qaydasan, balkim sen qo'l jetmagan aydasan. Hey! Afsiyanla o'ytib onu ko'rmedim ben. Arakni qo'ysam bekiray. Arakni qo'ysam bekiray. Arakni qo'ysam bekiray. Ölüm sana ölüm. Yası 40'a geçe kelemem ahmak. Ne? Demiş. Men sana aşık buldum o 115 yaşımda. Ay bunun yaşına ot düşsün bunun. O benim izimde basıp yatı kopmuş gördü benim. Açak bir çak bolu diye kızım olur. Bölüm bölüm yerler karamanlıktan. Barakallah bereket tap kızım. Ulanırsa, yine de kaset bağlamamız devam ediyoruz azizler. Yeni bir davette Furkan Bilcan efendim, şamanaklarımızdan izleyelim. Furkan.
bana jakarsan Kalbimdeki sesim sen Kaderlimge sözüm sen Takat benim özüm sen Muhabbat dastanım Sırlarga tulu Bunca ağır eken nege ışkınның жолы Kimge arman yedim Жетпеген қолы Саған енді кім мен білмедім Назиріңе ілмедім İntizarma жолларыңда менің ақлымды алма Мен білмедім Назиріңе ілмедім İntizarma жолларыңда менің ақлымды алма Түстерімде шошытқан айра түсіп қорқытқан көрісуге ынтыққан сезімімді оятып жұбатасаң жылатып тура жүрекпен атып Мұхаббат дастаным сырларға толы мұнша ауыр екен неге ышқынның жолы кімге арман едім жетпеген қолы саған енді кім мен білмедім Назиріңе ілмедім İntizarma жолларыңда менің ақлымды алма Мен білмедім Назиріңе ілмедім İntizarma жолларыңда менің ақлымды алма Nazirіңе ілмедім İntizarma жолларыңда менің ақлымды алма Мен білмедім Назиріңе ілмедім İntizarma жолларыңда менің ақлымды алма Assalamualaikum. Aziz mehmonlari, bugun do'stimiz Fazlibek Qurnazorovning bugungi kechini uchun juda qulaymiz. Және де hozirgi Shahrizod insonimiz bugungi kechimizning qahramoni sizlarni qo'llab-quvvatlash ostida kutib olaylik. Fazlibek Qurnazorov hamda Murod To'rayevni sizlarga qo'llab-quvvatlaymiz. Gece gündüz boylarımda sen Şaşamayman hiç izleden Seni suygen aşık jigitmen Nege gözge ülmedin sen Vaqt o'tib tusinib sen Chunki o'lgan suyganimdi Ilojim yo'q barayin desem Sebebi o'zga uydasan Seni suyganlarim Baxtim deb izlaganim Ayıbı yo'q yuragimga Buncha qiynoqlar berib Seni suyganlarim Baxtim deb izlaganim Ayıbı yo'q yuragimga Buncha qiynoqlar berib
tüptü sınırsın Çünkü öldün suygenimdi Elajım çok barayın desin Sebebi özge uydesin Seni suygen men edim Baktım dep izlegenim Ayıbı жоқ yüreğime Bunca kıynaklar derdim Seni suygen men edim Baktım dep izlegenim Ayıbı жоқ yüreğime Bunca kıynaklar derdim Albatta, endiga navbat shu qo'slarimiz barchani o'yin zavqlariga qadrdingiz, marhamat. Жалғыз қалып мен өзім Айралыққа дос келдім Жүрегімнің дәрдіне Дауа бар ма білмедім Кеттің неге қарамай Маған бір сөз айтпастан Мұхаббат оты өшті Көзімдегі көз жасан Muhabbat otu uçtu Gözümdeki göz yaştan Meyli ketidir meni oylama Ekimiz bolduk endi bigana O balı yarın seni unutsa Suygenim qaydasan deb жылама Meyli ketidir meni oylama Ekimiz bolduk endi bigana O balı yarın seni unutsa Suygenim qaydasan deb жылама Bəlkім seni men şanım Бақытлы қыла алмадым Ақ көйлекті киіпсең Әттең көре алмадым Менің бұл тағдырыме Сені жазбаған шығар Бір күн келіп табарман Ай жүзі бір көзал яр Bir gün gelip tabarman Ay yüzlü bir göz al yar Meyli ketiver meni oylama Ekimiz bolduk endi bigana O balı yarın seni unutsa Suygenim qaydasan deb жылама Meyli ketiver meni oylama Ekimiz bolduk endi bigana O balı yarın seni unutsa Suygenim qaydasan deb жылама Meyli ketiver meni oylama Suygenim qaydasan deb жылама Meyli ketiver meni oylama Ekimiz bolduk endi bigana O balı yarın seni unutsa Suygenim qaydasan deb жылама Meyli ketiver meni oylama Ekimiz bolduk endi bigana O balı yarın seni unutsa
Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun Fazliddin Pirnazarni Xushovoz xonanda yurak qo'shiqlarini eshitib turibmiz. Bizlar kollektiv mana 3-maktab Fazliddin papasi Xushovoz xonanda yurak qo'shiqlarini eshitib turibmiz. Bizlar kollektiv mana 3-maktab Fazliddin papasi Davlatlarning do'stlarimiz kollektivimiz. Nomer 3-sonli maktabning direktori O'tambek va Sulton Esamuratova o'zini bir ikki oz so'zini aytmoqchi Fazliddin Pirnazarovga. Kollektiv nomidan nomer 3-sonli maktab nomidan. Har vaqt qo'lida qilsa, har vaqt shunday sahnada, ko'p sahnalarda ko'rsatamiz. Rahmat. Men o'zimni shu bilan ana shu Fazliddin kelajakda Davlatboyni nom ko'tarib, Qoraqalpoq nomidan qo'shiqni baralla kuylasin, to'yda yaxshi kuylaydi. Mana hozir mana bu sovg'amiz bor. Gul soladi, lekin sizni umring solmasin. Rahmat. Rahmat aziz ustozlarimizga, albatta ustozlarimiz vaqtimizga sog' olsun. Şenedir paslarımız devam ettiriniz.
жақсы сөз айтып онша ашық етесің өмір таңларыңды сүймеспен қайтып дым асығыс өтесің өмір таңларыңды сүймеспен қайтып дым асығыс өтесің өмір шүкір деймен шүкір Аллаға сені маған бергені үшін гүл өмірім кетпей заяға бұл заманlar келгені үшін гүл өмірім кетпей заяға бұл заманlar келгені үшін намысым таза болсын деп ана дариям толқынлап ағар кеуіл құсым бәлен қонсын деп бұлт өнеген таулар шақырар кеуіл құсым бәлен қонсын деп бұлт өнеген таулар шақырар өмір басла мәнзілдеріме сүрініп тұрме мені азизім бір зия бол кең жүрегімде көріп тұрсын қалбімде көзім бір зия бол кең жүрегімде көріп тұрсын қалбімде көзім көріп тұрсын қалбімде көзім Marhamat, jere qoslarimiz davom ettiramiz. Yar mening, qalbim sağan zar mening, bir qayrilib bakmaysan, sende ko'nglim bar mening. Жанып тұрған бір айсыз, мың бір көзал тең келмес, сұлулық қадымбайсыз. Назың алды ақлымды, бейхуш етті жанымды, ділгір етіп қимайсан, сорамайсан қалымды. Ділгір етіп қимайсан, сорамайсан қалымды. Яр менің, қалбым саған зар менің, бір qayrilib bakmaysan, sende ko'nglim bar mening. Yar mening, qalbim sağan zar mening, bir qayrilib bakmaysan, sende ko'nglim
бар менің. Қанат қаққан құс болып көкке паруаз етесің, әжептәуір түс болып түстеріме енесің. Менің кеуіл бағымнан қашан білер дересің, қашан маған яр болып қолды қолға бересің, қашан маған яр болып қолды қолға бересің. Яр менің, қалбым саған зар менің, бір қайрылып бақпайсаң, сенде кеулім бар менің. Яр менің, қалбым саған зар менің, бір қайрылып бақпайсаң, сенде кеулім бар менің. Яр менің, қалбым саған зар менің, бір қайрылып бақпайсаң, сенде кеулім бар менің. Яр менің, қалбым саған зар менің, бір қайрылып бақпайсаң, сенде кеулім бар менің. Бір қайрылып бақпайсаң, сенде кеулім бар менің. Рахмет. Көңілі сіздерге мыңнан рахмет етемін. Себебі неке су концертке неке мені де келіп, неке қолап қуатлап, мені жоғары күйіргенбе бағыштағаныңыз үшін сіздерге мыңнан рахмет етемін. Бір қолап қуатлап отырыңыздар. Әлбетте маған жақыннан жерден берген неке достарымыз бар. Бұларды да атап өтмесем болмайды. Неке қосықларды сипатлы, жақсы қойып, неке техник жақтан жақыннан жәрдем берген, неке қосықларды қойып отырған Қуат Аметовке қол шапалақтар. Неке сахнаның артында маған жақыннан жәрдем берген, неке har түрлі жағдайларда жақыннан жәрдем берген Байрам Пердебаевқа қол шапалақтар. Рахмет айтамын баршасына. Сондай-ақ маған жақыннан жәрдем берген бір қанша қосықшы достарымыз бар. Баршасына да рахметтер айтамын. Соның ішінде неке бүгінгі концертіміздің атамасы достым, қадірлеп біл, уақыт ғанимет. Бұның өзі неке үлкен мәні бар бұл кәпте. Себебі бүгінгі бар күніміз ертең жоқ. Ертең бүгін тарих. Ертең үшін бүгінгі күн тарих әлбетте. Бір қолға қолға olsa. Қосыларының әлбетте қосыларымыздың әммесін тыңладыңыз неге. Енді концерттің атамасы қосығы достым, қадірлеп біл, уақыт ғанимет. Рахмет, баршаңыз келгендеріңіз үшін.